Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek kule February ni sari sang ni som ni panga ania country atangin Donald Trump pa president ani le chi atanga amalak na sang te chuan khovel angor ngin dot ani bera malak na pakhat ane pon khovelin an chai lai zel mai Trump pathil tin khovel angor ngin me ka Israel si Biden Gaza strip a cheng te chu fai tir turin ma an la tran nga la kan ria tangin Trump hi mitum lum tak mai dikle thania a riat chu kaltlang pui pop mai mi ania eng angin nge khovel hi Trump pa wang hian ain herdang lam zelang ti po soi thei ani lovani tunkar thole nia US President Donald Trump le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ten his room White House uluk taka anin kom thua news conference Trump thu soi chuan khovel bara khain khovel ahor hing loya Trump le Netanyahu thil ti hi dem tu an tamin Middle East US thian tharam Egypt Jordan Saudi Arabia le Turkey le Palestinian Authority ten an dem le a EU rama America thian tha Spain Norway Ireland France baka UK point tha an tilawani President Trump chuan Gaza Strip Palestinian maktaduai ni ton chen nabial Palestinian mifir fiak Hamas le Islamic Jihad le adang hote thunun thin chu US in lak vek take over mi a nei zuya thunun atum thu le indo na wanga Gaza Strip cherem room te chu ral thuam hlom le mifir fiak hlom tenen 10-5 veka khopui nuam tak tuipui kama zanlai thlefim ton theina nuam tak van kot thler ang do na nuam din chaunan a that tur thu te le Gaza a cheng tuna Hamas le Israel in dawna wanga anram then oma nuai enge mozat ratlan mek te chu Egypt le Jordan rama in beng bel ngala Gaza a kir to lo mai turin natia he thu hian Muslim Arab ramte atithin urnas le ram chuan Gaza Strip chu Rivera of the Middle East ni tura soin thamuang taka mi te chol hadam na mun America ram en kol tur angin asoyani Prime Minister Netanyahu la in Trump thilruang manchu athop na samaya Israelin US President thian thaber anai chun ti in afak Israeli Defense Minister Israel katchuan Israel sipai ta chu Trump thilruang man angin Gaza mi pui ta chu anom na tanga son chuak turin ma alameka IDF nena Gaza mi pui ta chu ma ni du thuwa Gaza Strip chuasan du te kong hon sak turin thu ape ngalani Israel katchuan Trump thiltum soisel tu Ireland Spain le Norway ramte chu Palestinian hote lodong songa ngai vena buai pui turin exa acha zuyani The Wall Street Journal chanchin bu chuan Trump le Netanyahu in biak ma da in Trump hian Gaza Strip nei tumna alo nei to ani ati hetianga Trump pathil ruam mandan deuh hi amak pa rangkachak Jared Kushner chuan man deuh khan meeting poimo taka alo soi chuak thoi to ti ani Trump pathil tungwangin then khat chuan nambil chi then fai tumna ethnic cleansing ania UN dan phallo le khaptlat ani anlo ti ve bok US Congress member zinga Liberal Democrat ho te chuan Donald Trump chu impeachment nei tumin mala anlo tum ve mek boka hemia phusaber chu agree ania Trump hi a president voi khatna khan Democrat thunun House chuan impeachment voi ni nain an pai thazo lawani kha tuntuma hian House le Senate chu Trump papol Conservative Republican Grand All Party GOP anti mai ka chuan an thunun ve ani Trump hian ngei angreng takin Senate Democrat pachal le ho tu perthin Senate chaksumar chu a truth social platform atangin aron ka plaka Palestinian mipui chaksumar te ang chuan din mun thazok le chen ho na thazok le himzok na nein an hlim hle don ani ti inazia Senator Sumar hian Senate athunun lain Prime Minister Netanyahu chuan nikuma US Congress a thua soya ma se kuthing mavin alo chibai du lawani Gaza mi puite mundanga son chua relocate tumna chu Palestinian ho tele Arab ho ten andu lo le ani
Trump chuan kumin January ni som nia White House aron lua le khan thupek engemaw zat ati chuang hala US a dan lova pem lut chu Mexico le Canada atanga lut ru ram ri ven that lo wanga an tam lutuk chu bungro lak lua chia sang takla ka tiama Canada le Mexico hian US bungrua an ramalak lua chia sang taklak le ve antuma boruak an nei hat mana ma se Mexico le Canada te hi atlom deuh zoka tangin tuai o an chua wangin chia in lak ton sak chu ti ri lo ni se ti in US Canada le Mexico ram ri ero ven himna thazok kalpui an tiamani Mexico phei chuan National Guard le Army sing khat te chu US nen anin rina lai kadat Juarez muna dan lova lut ru tamna veng him turin sipai an tir lut tran to ani Sky News chuan kadat Juarez area B ka sipai sang khat jaruk somnga da an ni ang ati British ambassador to US thar tun ma Donald Trump sai chhethin tu Lord Mandelson chuan Washington a thleng to a Trump admin ten an lo pom do nem ti an la soi ri lo Lord Mandelson hian Trump alo lal le tak wangin tun ma alo tongkam Donald Trump mi hlom white nationalist le racist ania khovel tan a hla omani alo ti thin chu thupa choin Trump hi mui thlung takin aron fak le to a ma se Trump pakhon bol upa te chuan Lord Mandelson hi lo lak lu an du don lo ni in an soi Lord Mandelson hi UK a Labour Party sarkar wang lai Prime Minister Tony Blair a hun lai khan mithil ti thei tak ni in minglema Prince of Darkness thimlal fapa ti hiala ni thina ni tuna Lord Mandelson chuan naupang chetong kamin at thak takin kalo tong chuaka katisual chiawa ani Trump chu midik le thatak nice person ani American President nei zinga niril rutluang tak kapuitlin nuwa ka hriat om chuna ni ativel to ani Trump chuan tuna US sarkar lai pui thunun Federal Government noya Department of School Education chu ti bo atum ti ania tin USA ramdang an tran pui chiam thinna State Department noya mi kumtin US dollar tluk le ding on somruk chuang an semral thinna US 8 agency chu ti bo atum boka Reuters news chuan Trump admin chuan US peng pakhat WHO chu asan le tran puina an pek thin ti top nuwa UN peng pakhat UN Human Rights Council po chu asan atum ni ina soi WHO chu tuna Director General Dr. Tedros Adhanom hun to phun kumsang ni som hi pasari pia US chuan WHO chu thununa la take over an tumboka soi ani WHO chief hian khovel ramdang ta chu US nena WHO chu asan lo ram tura ngen turin aputani US hi sumtho tam berchin za somthum panga tanga somli vel tho thina nia funding anti top chuan khovel ram re theiten resel na konga antuar le turangai ani Trump chuan tun hnaya patil transgender anti mai mipa mechia in siam in leta ngai hoten athletics sport lama antel khapna thupe kati chuak boka tuna tang chuan mechia te in fiam na chu mechetan chok ani to ang ati hei hian Olympic thleng mong anei tura an ngaya du lo tu anom nual bok Olympic hi US in a thleng dona chuta chuan patil transgenders anga om Olympic Games a teltum te chu US hian an ram lu phalna visa a pek du lo chuan ram then khat ati boy le turanga yani Guantanamo Bay Cuba rama kem X-ray ti thin khovela Muslim firfiak Al-Qaeda le Taliban torot zual khung khom na po US a dan lovalut rute da khom nan chei that me kania mi sang thuma tanga sanga vel da thei turanga yani Trump admin hian America rama dan lovalut rute hian fai mekin chung ho te chu US military thlo na in an local narama an thon kir nual to a India mi za chuang po ron thon kir an ni to ani China chuan Trumpan tun hnaya Red War apuan chu athung rul ve ngal to a tin Gaza Strip ro chun tuma athil ti chuna satakina soi seng ngala Israel le Palestinian tein kara two state solution om turin malak to ania chu chu khalpui zel turani ti in
Gaza Strip chungchang chu political bargaining chip ani love ati saka Palestinian mi puita chu an rama him takin an khosa in an cheng turani anti China hian Trump pathil ti ta chu World Trade Organization WTO complain a thelu ta America chair vel dan chu WHO thuthung bo chiat na thil ti ani ati Trump hian China atanga thil lak ruwa za som chia lak tur atia China point US atanga an thil lak lu coal LPG crude oil farm equipment le truck vela za som panga chia lak turin trade war an puang zui ve bokani Gaza Strip chu US in anei sak tum na chu Muslim ram Indonesia Malaysia te point an dem hle a EU ram Spain Norway Ireland le Jordan Saudi Arabia Turkey le UK po adu lo zinga antela Russia China le Germany point in huat na thar le tor na thar thlen tu mai ani yang anti ve bok Israel mi puite ro chuan Trump thil tum hi an thop ta puiti ani President Trump hian a Trump masa a khan Israel ten 6-day war sangkha zakwa somruk pasaria an la Syria ram Golan Heights an obzui mun then khat chu Israel rama apom puya CIA le State Department in khovel map an siam thara an chuan tir ngala khovelin adem lui ani kha Gaza Strip chu US ta alo ni chuan Israel ram point a him pha hle turangai ani Israeli Defense Minister Israel Katz chuan Trump thil ti chu huai sian thak ti in afak le a Gaza Strip hi mi then khat chuan Israel ram chunga open air zerun thimani e anlo ti ve mek bok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Fox News nena Trump thil ti chu fakin Gaza mi pui adu apia ngin Gaza Strip chu an chu asan theyang ati mia chanchin tlang pui chau ani ri ani hei hi pusi tilarin oma min buat sai sak ani thu thar dang ngai thak chun zomang North Korea in Ukraine in dona tangina sipaya nukir Russia in Ukraine arun meka telve North Korea sipai ta chuna sataka thi na le liam antor nuwa ral matonga tangin ko kir an nia soyani South Korea a yan hap news agency chuan Pyongyang in Russian sipai ta puitura sipai sing khatvel atir te chung sarkar engemozat matonga mutur anom to lo ni in thole ni khana tar langa Ukraine le US chanchin bu te point hei hi antar langani North Korea in Indona sipai atir ve kha atira chuan Indona ati punlum chual lau ania South Korea a National Intelligence Service NIS chuan North Korea unit te hi Russia a Kursk region a chuan January thalai hola tang khan Indona antel to lo ti AFP News Agency an ril a chan lian bera chuan thile hiam an tamlutuk wangani arin oma ma se a chan dik takero ngai chan me kalani ti in spy agency chuara soi Ukraine sipai te point zertop nia to khan North Korea sipai te hi an in chan na sat ema wangin an tol kiang ni in an lo soi ve to bok Ukraine hian a main August tha atangaram ri kana Kars an be nuwa North Korean unit sipai engemo zat man le tha an nei ti an lo soi to thin President Volodymyr Zelensky point North Korea sipai an man nia an soi thu an zo fia lai thalak te po ati chuaka January thalai hol vela khan NIS chuan North Korea sipai za thum chuang thi om to in sang ni za sari velin hliam an tuar ti alo soi to Pyongyang le Moscow in officiala an la puan ngai lo ni ma se karsa North Korea sipai da te hi Russian sipai te pui tu le Ukraine sipai te chuak turati an nia tharuk don anom nuwa po Ukraine hian ramzau tak an la lua zui reng tho Seoul chuan a main sipai an thi na satawangin Pyongyang chuan adang tir bel le atum ti alo soi to a Kiev le khothangram te chuan Indona North Korean sipai antel ve chu Russia in Ukraine arun meka buaina ti punlun tu mai ani thei thuan lo soi to a tha anti lo hle a heti lai hian Pyongyang le Moscow hian in kung kai na ti nge na atan an mang thung ni kum khan Russia President Vladimir Putin a chuan ati ngai lo tak tin nuclear ral thuam nei North Korea hi to in ram ven him na lama in rem na tam tak an ziak nge ani
Sweden zirna ina inka na thlengin mi so man thi police chuan Sweden lailia zirna ina inka na thlenga mi som chuang ka hluman nia anjinga hian silai met puak tu ber niarin po atel ti an soi an khopui Stockholm atanga khothang lam kilometer zahi vela la oribra a Risbaksa skula inka na hi thole ni chahnua thleng ania police chuan atitu hi tun malamin an la khiat ngai lo thu le hetianga a chat chan po hi an la khiat mai thei lo thu an soya ama che ni in an ring bok thole ni zana khan thiza thi an la pun thei thu an soya liam tuar zinga na tak tak an lo om din an soi he thil thleng hi alung chiat thak tak zetani ti in Örebro police chief Roberto Itforest chuan a soya Swedish prime minister point Sweden pum puitan ni hre om ber ani thu lo soi to bok liam tuar engemaw zat chu dam do ina kalpui an nia an zinga pali vel chu zai ngal an ni police chuan mi tha tumna le rong takami be na tia soin an chui zui me ka zana thu thar la khom tu ten an kom na chuan alan dana mi fir fiak chet na ani arin om lo thuan soi ngal bok police yan puitlingin thil an zirna Risbaksa skula inka na thleng hi an rama chundar som pahnih le minute som thum pathum India a tlaidar le minute som palia an hria a thlen na hmun campus a hian school dang po a om dual boka heng center te hi atlang puin puitling ni to primary emo secondary school lemo zir chuak lo ten thil an zirna atan an manani atira chuan abu high school a zirlai dang te chu ven himna thila wangin pon chuak lo turin in chunga khung an ni van tlangin an tlo po kha an du lawani ti in forest chuan a soi tual chung chanchin bu te chuan abu hnaya dam doi inten an emergency room le intensive care unit te chu liam tuar te enkol na tan an ti ruang ngal hlom ti an ta lang Örebro University Hospital chuan silai muin a fu wanga liam tuar mi panga chu an emergency room a an enkol thuan soya midang pakhat silai mu tong fu ve lo po liam te naw atora wangin an enkol bok ti an soi zirtir tu lina Warren Mark chuan Swedish Public Radio SVT nena an omna bulloka silai puak voice som vel a riat thua soi Prime Minister Kristersson chuan Sweden pum tan ni hrom tak ani thua soya school kai ni pa ngai chu fir fiak taka chet na ni in a thak thu le atuar tu te ator pui tak zet thua soi sarkar chu police thunei tu tenen in be pop prengin thil thleng kalse dan an ngai ven rengani ati bokani Bijapur district a Moisten police nena an chanchin hril tu nia an hriat pahni an thatti thole ni khan thunei tu ten an soya pakhat zawk hi an zinga tel ve thina ni nge nge thil hi thotan ni zana bakdi charu khuwa a thleng ania tu tenge an ni hriat lo Moiste hi khuwa a lutin karam raju kumsom thum pahni le matvi muna kumsom ni pasari te chu an inatangin an fuai chuaka thilsiam tak mangin an ngonga an zai thlera amuna an thingal ni in police ho tu chuan a soi khomi ten police an hril hnuwa police team hi rang taka cha chuakin atuk zinga an thlenga ruang te seng hoin endik turin an la zui ani an ruang muna bula hian Maois Jagargunda area committee in pamphlet an ti chua chu charani boka raju a hi tun malam chuan Maois chena sa thin takania thunei tu te hna in pe in khuwa hian nundan pa nga in anung zui ani police in an chui zuina chuan Maois te hian muna a hi a ma pu in police nena an chanchin hril thina pu in an lo soi sa fo to thina a u mi pa po kumtam vak lo liam ta khan Maois te hian an then om Dantewada district a potali khuwa an lo that to bok Maois te hian tun hnaya ven him na thok tu te be pui thak na wangin an milang sar le member tam tak an chana an thunun thin muna security cam thar tam tak bun ani awangin an rampo azim selbok Maois te hian khuwa tribal poisoi lo te chu bitumin an mani phatsana police nena thil hril tuwa an pu thin ni in police ho tu chuan a soi January ni somni le parukhan Bairamghat Bijapura kumsomni le pakhat mi pa chu an chungchang soidara puin an lo that to a
January ni som parukhan pa kumsom li le pariat mi chu Mirtur Bijapura police nera an chanchin Shilapuin an lo that to bok police in an chin chia dan chuan Star region anti district pasari huam chunga Maoist te tharum thona wangin ni kum chung khan civil mi somruk pariat an thi ani kumina hian Chhattisgarh hian Maoist somnga tha to an nia ni kum khan jan hi som pakwa tha an ni bok ti police chuan an soi bok ani India in Bangladesh nena in rina kilometer zariat somruk pali ala hunglo India chuan Bangladesh nena an in rina kilometer sangli somkwa paruk point pasari kilometer zariat somruk pali point pali pariat pahni chu ala hunglawa kilometer za somsari pali point panga pakhat phei chu hung ngai na omlo ni in Union Minister of State for Home Affairs Nityanan Rai chuan thole ni khan Lok Sabha atar lang Uluberia BL2 Trinamool Congress MP Sajda Ahmed Ramri azo naziaka achana raya chuan hungzo mai thei ani lo chan hi ramla ka buaina omwangte border guard Bangladesh BGB in rem anti lo wangte na tho hun atlem wangte leimin le leilung ruwa rem lo lutuk wangte ani thuwa soi Bangladesh sarkar hian hian ramri a him thei hi kan du ve ve a heng jinga hian ramri hung po atela India hian sarkar pahni ba ka Border Security Force BSF le BGB po atula pianga atora India sarkar chuan Bangladeshin ama thei anga poma ramri kana poi khoina thleng thin te ti top ani theinan a hu hawa ran ladun turin Bangladesh sarkar po abei se ani ati BSF thunei tu te chuan ramri zong zong hi aram hmel mangin azir lo wangin hung vek thei ani lo thu an lo soi to a sipai te hian a ven nan sensor CCTV camera floodlight anda ba ka ramrika an tumle ramrika na thil thalo tol tum veng turin sipai ada bil na sa ti an soi nikum okas thla ami puin na sat tak an nor nuwa Sheikh Hasina i aban nuwa BGB hian kilometer zariat somruk panga athui ramri hung chu an phal lo thara hei hian na tho ati khai lakani hei rem lo na hi director general levela BSF le BGB ho tu te tun thla to pa New Delhi a anin biak huna soi ani don ani